morning, everyone. Good morning. Mayam triple-C computer course on computer concept. I read triple-C course sigi. Kuna su kagi basic computer course hai laga sudum khangnei. I read sigi course sigi koi online course series makha chatrak boina ko. Koi ngasi se agi word processing gi ngarang tawgi bising du gi makha kana jing ni siga koina okay asindaina kana ngasai gi koina nilit si triple-C course gi matang dai hayeng pura ko gi question and answer gi video am sem jela ke ko ma'am ai triple-C se kari no haiba khangdaba koi si yengi ba mayam sida su kana yarom gi ni na ado hariba si gi triple-C se kaino agi National Institute of Electronics and the Information Technology ko sidagi certificate se phangdoi se exam se tharaga ko sigi course detail pura howdagi na loiba bawa with question and answer ko ngarang so haijigare video series ko nuti gi morning 7:30 da dum lakani ko ado hariba triple-C gi course se loiraba matungda khoida kari kana bano haragadi aini any government job ko natraga ai se net exam haira se adedi kogi SSC exam hairo even civil service ki exam hairo kogi exam any center ki exam natraga state ki exam koina thara kanda basic computer haraga da lakadori bo question singo adi koina question du kutang khangba nataba computer ki concept tu su khangna ba hona banatra de atopa mana mo kogi okay se amadami hadi kono sing je kogi normal person sing je sina basic computer knowledge khangning basing su sigi course dagi fajana khangba yani ka kanagumba student sing na mukamu hai ba triple-C gi course sigi tamsila matung da khanga matung da exam tawraba ma se exam thagan exam thara matung da certificate pairaga lai hawragadi hayeng magi anytime da government job apply tarfuni khonde private job ta any amada sangmani khonde any khuding makta haidi basic computer gi knowledge hangakpa matam da sigi triple-C gi certificate cha si mafam khuding makta india gi mafam khuding makta loina kano ai ko then khoina haidi basigi triple-C gi course se to hojiki matam sida dum khangjin bada kana da ba kemta leite natra ado khoge outline course ki outline ngana ngai pan gi dare ko course ki outline sida khoi lai se introduction to computer lady introduction to operating system word processing spreadsheet presentation basic computer network introduction to internet and the world wide web www ko email social networking and the e-government services ko business and finance tools and the application high river mayam se khoi loina mak ko sigi course series sida complete tawani ko ma okay ado khoi ngarang gi khoina tawgi bedugi makha continue toro poina ko ara khoi word processing or ms word ko sida khoi ngarang jingame sida khoi na ngarang gi khoi gi jengi be sing sida sigi makha tara khoi de ngarang gi se pe revision torom si ngara khoi kai torom bano kano si khoi file ama kaman open tawdino to adi ino no na document ama kaman create tawgani natra title bar haise kaino menu bar haise kaino tool bar haise na kaino side bar haise na kaino natra si mayam se koi ngarang jingmina gare natra ado ino document ama semaga document ama save kaman tawgani ha bisu ngarang jingre ko ado khoi ngasi su amuka mo repeat tawraga jingsi ko aina document ama save ga ha matamda Control+N control se kada de yaw banu ngarang gi khoina jengi be matam na khogi key ko keywords le gi khogi natra ne keyboard ka ai keyboard to open taw zer ke sida ka se ngarang khoni jengi be keyboard to sida le keyboard to sida control le ko si control se ide khoina short key namakpa matamda control gumba shift gumba ko si yamna use tawe ko so si ki control si ga n gan one time da ko click tawra kanda haidi ko namma kanda ko
koi kano si agi document file anova ma document file anova ma open to gani ko document file anova ma to gani natraga na file menu da changaga new da changaga text document han open to go sai ko adu hojai control n namaga document file ama kano to roke ko se control n aina control n nama kan agi anova document file am open to re haiba document file sida ai karigum khara ai ining budo sida iba yarni ko okay se sidagi copy to so natraga na ai ining budo sida ide sigo say suppose this is my first document okay save to ge haragadi ngarang ikhon hagi with the control s ne natraga na save to ko do khoi control s to rasi control s to re ana title hai re sida ai file maming pvo ko file maming ai document gi maming do ai document maming se na 31st January hane pire ko aduga sister file gi extension hai bam su lei lei ko file gi extension sing sina ko gi karamba file no hai se masak tak tuini ko file extension kon image di file sing the .jpg natra ko gi png gaina myam uri natra adai tawraga ko gi word ki document se word document si su magi extension lejai ko extension se first matam ngasi dagi chahi khargi mamang de .doc kain orame .doc sidai se ko doc si extension se aribo egere ko 97 to 2003 gi version da orame ko ado hojikti office open gi sigi kano sida koina docx haina sida leida ko duna ngasa aina sida file maming di ire na tra file maming sida save to singi bajai aina save to sin ba matam da by default .odt di sida save to garni ko ado koina sida by default na tab aina select to ningba file extension da ko sida gi sang bio drop down sida click to bio kano da left click to ko mouse ki aduga koi makhada chingdra ngasagi docx se select tawrase ko si select tawro matungda ai save kadai da tawdino haiba haide ai gi document se kadai da thamdino haiba mafam amsu leina tra haide akoina yum da sub kai gum pot ama pura ka da haide imung da mangon da sumang da pungtham da thamna de na tra thambam haiba male natra aina kai ge phi ron po sei sana lupa pura ga pura thami kisan gi items alu gum til hugum pura ga na किसन थमिन दाइन तौर अखोइना कंप्यूटर की मनुंग सिदसु आगे लैपटॉप की मनुंग आगे सिस्टम की मनुंग से सिदसु असा आइना डॉक्यूमेंट में सेव तौगे हाइबसे मागी लोकेशन में अखोइ पीरगा सेव तौगनी करिगिनो नेक्स्ट टाइम दा इने लागा आगी ngaraंगी डॉक्यूमेंट कदाइ दा थमगिबनो हाइदो हाइबे लोकेशन दु संगगा यंगनबगी को ओके अदोइना सिदा आगी ट्रिपल-C हाइना फोल्डर में सेमग लाइको ट्रिपल-C की मनुंग सिदा YouTube की लाइव क्लास की फोल्डर में सेमे हाई बेसी लाइव क्लास की फोल्डर मनुंग से सिदा 31st January से सेव तौगे मैम को तेने सिदा 31st January से आगी फाइल डॉक्यूमेंट दुगी मागी ममिंग होइदुइने टाइटल होइदुइने अदुगा अतोप मना मागी फाइल एक्सटेंशन न मखादा इन पीरे नत्रा अदो हजिक सेव तौरसे को आइना सेव तौर मतुंगदा आई फाइल से कदाइ दे लैदिनो हागदी होम वर्जन द डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंस ट्रिपल-C YouTube सिगी YouTube की हाइरिबा फोल्डर मनुंग द खन फोल्डर कवेगा सिगी मनुंग से सिदा आई फाइल से लैगनी को आई सेव तौरगे मैम सेव तौगे को से सेव तौरबा मतुंगदा स्टंग साई खोगी अनटाइटल हाइना थोरंबदो हजिकती कई थोकरे 31st Jan docx साइन थोकरे नटा अद थंग आइना फाइल से ओपन तौगे न संगगदी आइगी फाइल से कदाइ दे लैगने हारे कांदा से सिदा ट्रिपल-C लैरे को ट्रिपल-C की मनुंग सिदा YouTube की मनुंग द हजिके ने सेव तौगे द कइनो 31st January doc आस्ते लैरे सी फाइल से ओपन तौरको मतम द आइगी सी फाइल से ओपन तौरन बो सपोज आई क्लोज तौगरे खंदसे को क्लोज तौगरे गा हजिक सी से ओपन तौनिंगे को सिदा चंगसे लगा सेलेक्ट तौबिरो अदुगा लेफ्ट को लेफ्ट माउस की क्लिकेबल ओइबा अनि सुइनटर राइट अमगा लेफ्ट अमगा रंगी खुद क्लास ता
मैम आई से हाना खंगब मीसिना कनो तौबीगनो हाइदि पूरा बेसिक की कनोदगी खोगी फंडामेंटल फाउंडेशन कनोदगी ताकपनिको सिदai फाइन से सेलेक्ट तौबीरो सेलेक्ट तौरब मतुंगदा आइगी लेफ्ट साइड की माउस है सिदा डबल क्लिक तौबियो क्लिक अनि रको अदुगा असाइनगी फाइन दो ओपन तौरा ओके सिसिना वे अमनी अतोप वे अमदा अखोइन ओपन तौब याबसे कमाइन ओपन तौगे है कांदा साइ फाइन से सेलेक्ट तौबीरो राइट क्लिक तौबियो का ओपन विथ है जावरानी नत्रा ओपन विथ सिदा को नंग अपाम एप्लीकेशन सेलेक्ट तौब यागनी लिब्रा ऑफिस राइटर है लेरम सिदा को सिदai सेलेक्ट तौरे ओके साइन तौरगा आइदि आइगी फाइन दो सिदा ओपन तौरे यानी कम ओके अदुदि हुजि खोइना खंगे से कइनो फर्स्ट आई डॉक्यूमेंट अमा कमाइन ओपन तौगनी खंगे डॉक्यूमेंट अमा कमाइन सेव तौगनी है बिसु आई खंगे बगो अदु मतम खुदिं मक्त खोइना डॉक्यूमेंट से आइना मॉडिफाई तौब खुदिंगी सेव तौबियो को सेव तौब मीन्स कंट्रोल प्लस एस को सी कंट्रोल कोई कनो दो कीबोर्ड जाओ सी TRL को दुगा प्लस एस कंट्रोल प्लस एस से मतम खुदी मुक्ता कौबीगन को मैम ओके से कंट्रोल प्लस एस ना में सेव तौसिले को ते सेव तौगरे अदि मतुंग दो कोई डॉक्यूमेंट अमा कोई नाम ओपन कमाइन तौगनी अदुगा क्लोज कमाइन तौगनी नत्रा ओपन तौबगीदी अखोने लाई से कदाइदगी कनो से सी क्लोज तौसिंगरा से फर्स्ट अखोय ओपन तौबसे फाइन संगगा ओपन दे संगगा को ओपन दे संगगा 31 जनवरी से क्लिक तौरकांदा ओपन तौब याय को फर्स्ट नंबर 1 ओके नंबर 2 दना कोई कंट्रोल प्लस ओ को कंट्रोल प्लस ओ से नमगा कंट्रोल प्लस ओ से नमका आइगी डायलॉग बॉक्स तो थोरानी अदि मतुंग आइगी फाइन लो कदाइदे लैबनो को आइगी फाइन लैबम दो थी कनो द तौरनी आइगी पार्ट 2 बॉक्स लनी असा आइगी फाइन से आइगी फाइन से कोगी YouTube की फोल्डर मनुंग द लैबनी ना YouTube फोल्डर बौ लानी नत्रा अदुगा सिगे इना पामिबा फाइन से ओपन तौरन सिसे मको याइको मैम साइना ओपन तौरे सी फाइन सी को अदुगा अतोपा मना नेक्स्ट आइना आइगी फाइन ओपन तौरिबा फाइन से कमाइन क्लोज तौगने हाइगदी अखोइना CTRL को कंट्रोल प्लस Q तौरगदी नगी होल कनो से कोगी नंगना सिदा ऑफिस राइटर इमेज वर्ड हांगिबा मैम से लोइना क्लोज तौगरनी को अतोपा मना सिम तौब जाय नत्रगना सिदगी कोगी राइट साइड ते चलला कांदा सिदा रेड कलर द क्रॉस मार्क अम लेसे सिदा क्लिक तौबियो अदुसु कोगी फाइन से क्लोज तौगरनी को अदु मतम खुदी मुक्ता खोना कावदबसे आइना क्लोज तौद्रिंगे की ममांगदा आइगी फाइन डॉक्यूमेंट से सेव तौबिबा कावदब मैम राइटो ओके नेक्स्ट कोई येंगसी को साइगी क्लोज डॉक्यूमेंट बा कोई येंगे यूजिंग हेल्प कमांड सी नदिनो सिदा हेल्प मेनू लेरे हेल्प मेनू की से कोई संग कांद को सिदा यूजर गाइड लेरी ऑफिस की दे कोगी कनो सिगी माई हेल्प F1 नमकसु फंगनी को यूजर गाइड सिदगी एनी अपाम बसिंगे खुन द फंगनी को अदु पेज सेटअप 5 हम लाखरे बिसि नेक्स्ट को कोई पेज सेटअप प्रिंट प्रीव्यू अदुगा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को अदुगा PDF द फाइन अम कमेंट सेव तौदिन सिगी मरी से कोई ngasi yeng si ko okay ngasi khogi page anoba ma sem gi bado open nang to loke 31st January da ko okay first da koi page setup se yeng si page setup se comment to dino nei de magi page ki design myam ma kan lai di ko koi na page project si da uri se koi page hai na khang nei document ki page amane ko hai di ba page hai first da koi kano da changaga format ta changaga kogi page style se lai ko page style duga page ki title ko sumba khara ni kano da yeng mina se first da page style se yeng se page style se kaina aina page style se da click tawre click ta tawra da hoji lai di magi default page se se ko aduga si select tawra na kalam ani laktuini
ko sina column ahum lakdini haidi multiple page amada khoina multiple column chu semba yai ko multiple column sida mu left ki side ki column sina khara sahonge right na khara pikange natraga left na khara pikange right na khara sahonge ko sisu loina yai ko myam adu sida ina hojik triple column se select tore khalasi aduga ina apply tore okay apply ko yo ai sigi line sida iba matamda sigi mapa se yoropaga loisingare natra okay atopa mana okay ai sidagi enter tawraga lake yanko makhada enter se loirakpa matungda ai kadai da satke yengsi next ki sida mu line natra ai kajar se sida ko sidagi moi entry adi ire la kan da sida mu la kan ne ba song page sida ko se enter yes ko sida jawre ai kajar point sida sum iba mu yani ai gi page sida hojik se adi column ahum sem gore ko kagum matam na ko yawre natra one masa pareng sida line nama khadi column amada sida column amada si column amada ining matam yawre without table da ko without table da khoi son ining ba yawre adi matam da khoi si na ba yai ka adai de kana gumbana che mayam ma ire khalasi hanan already ko hojiki ai sidagi kano se lawrake no sida sange ina paste tawsila ka da yang sida chan ba makai challe next page la chat magi mohta sida live second column da ko okay second column sida so amuk paste tawsin jibu ko adoi da di kana ja khare second column dai paste tawsin ba doina sida leire second column sida amuk chalak tare aduga third column dong chakhare yani ko aduga akoina third column se sida amuk paste tawsin si enter tawraga ko sida amuk paste tawsilaga di kogi third column se full loire ba matung da second page ki ko first column da chakhare ba hen ko sana ko na column ahum natraga na kogi nasagi page ki stand da du sangsil laga ko column ani gi select tawba yai ko column ani gi select tawrasu si by default man adum change tawgani ngasai column ahum ore modu ani do thokre natra kon kadai dagi lag kala kamaina sanga tawgibano koi menu bar da salaga format changaga ba page stand natra page stand salakanda koi sida kana se semgibani ko adoi si single page da on thoge myam hojikena ko haidi single column da on thoe ini apply tawgare okay hojiki pedore asagi double column ore madu hojik single column ore ko save tawsinge control s si sum hangak pa ko adu hangak ta ba sai hanga loige harigadi si lawthok piu yari ko myam som the engine mo khon malai sik tang nungai ra bai na khali to okay next da masagi si da page ki title hai bam thi hawli ko page title ko page number se koi set taw ga su sidagi taw yani ko page setup sigi kan group sida koi page ki style ko edit page properties default natra adai di koi insert new title page converting existing page to the title hojiki lei ba kan adu ni adu atopa khoina title same ge haire ga su same mo haibni ko okay taw singare ina something khara ko aduga sa etop to ba khoina sida lei leba menu bar de lei leba ko gi menu singse sida sin na ba jaba mayam ma yaw ni ko gi je page style leire dei di ko gi si leire aduga ngasi gi khoina class ta continue to chene lakpase karino page setup ko print preview and the print document pdf ko okay page setup sida khoina horen
कोई कनो तौर को मतम नंगी पेज से सेटअप से मैम सेम यारीको है ये अना प्रिंट तौद्रिंग ममांग लेफ्ट साइड की कनो अलाइनमेंट कनो से खर हेन चाहनगे को सिगी मपान असिबाव यौहनगे गाइसे कोई सिदा क्लिक तौर तौर सिंग लोइना यागनी को मथकी रूलर बार से को सिदा इना कमाइना सिंगइनो लेफ्ट माउस सिदा क्लिक तौरगा अदुगा सिंगबनी को खरना सिंग यागनी अगी माउस से मूवमेंट तौगदब लेफ्ट राइट क्लिक तौरगा थमगदबनी हाना को लेफ्ट साइड की बटन दो माउस की लेफ्ट साइड की बटन दो क्लिक हान तौबियो अदुगी मतुंगदा कोई लेफ्ट राइट मूव तौब यागनी को ओके अदो कोई हुजिक अइना पेज सिदा डिजाइन तौदिबा पेज है प्रिंट तौब यारबर यंगसिब तो प्रिंट तौरब यारबर यंगसेदी सिगी सिदा चंगबिरो अदुदा तोगन प्रिंट प्रीव्यू होइने लैसे प्रिंट प्रीव्यू को ओके नत्रगन कोई फाइन सिदा चंगा कांदा प्रिंट प्रीव्यू यावरे को सिदा लै शिफ्ट ने कंट्रोल ने ओ ने को प्रिंट प्रीव्यू सिदा क्लिक तौर साइना सेम गइबा पेज ता होरेन ने प्रिंट तौर को मतम द साइन उगनी सिदा पेज नंबर 1 ने सिदा पेज नंबर 2 ने तो सिदा के सिदा प्रिंट नाइन नंबर मतम द प्रिंट नत्रगा कंट्रोल ओ नंबर मतम द सिगी पेज पेज फॉर्मेट से चखरन यानी का पेज फॉर्मेट से चतुइने से चत्रिङै मतम द आइगी सिस्टम सिदा आइगी सिस्टम सिदा करम्बा कोगी से प्रिंटर द कनेक्ट तौरी क्या से सिसु कोई जेंगम्बा मसंगी का प्रिंटर से जेनेरिक प्रिंटर हाइबम लैरे सिदा नत्रा सिदागी कोइना अवेलेबल होइबा प्रिंटर सिंग पुलप फंगनी का बाय चांस फंगदरे खलसी प्रॉपर्टी द संगगा सर्च तब को पुलो यागनी का रेंज एंड कॉपीज को हाइन आइना प्रिंट आउट दुबो कॉपी से हाइदी कनो से पेज से को पेज 1 of 3 हाइदी सिदा माने को हाइदिबा पेज इन ऑल पेज हाइरगदि लोइना म कॉपी प्रिंट तौरनी अदुगा आइना पेज मसिंग खक्तंग इरगा पीरगदि को पेज मसिंग यदि पेज नंबर 1 खक्तनी नत्रगा पेज नंबर 3 नि नत्रगा पेज नंबर 2 ने ने पीरगदि आइना सिदा पेज नंबर इरको मतम सोमना चेंज तौइ को मैम मतंग गिबियो 1 इबा मतम द सोमना चेंज तौइ नत्रा 2 इरे चेंज तौइ 3 इरे चेंज तौइ हाइ दिबसिगी पेज की मागी चेंज यदि आइना अपाम पेज नंबर द अदु खक्तंग इरगा प्रिंट तौबे आइको नत्रगना ऑल पेज तब चाहे नत्रगन अइना पेज दा कोइना मथंग मखा अति प्रिंट तो होनिंगगदी इवन पेज और ऑड पेज हाइन तब जाए इवन पेज ऑड पेज हाइरगदी करिनो कोन इवन नंबर ऑड नंबर कोन नंगांग ओरिंगदे तमे नत्रा क्लास 3 4 दा इवन नंबर से समना का 2 ने डिवाइड तो या बसिंग को ऑड नंबर न 2 ने डिवाइड तो या दा अदुगी सेम concept to negotiate even page ID page number sing do even number oi basing do ni ko adugi page sing se ko even number khakang print tawge odd number khakang print tawge su yani ka okay atopam na ai page number se mayam leire ado ai page number 2 se dei print tawgo pam dre ko page number 1 se print taw 1 ga 3 ga pam adu de koi page number 1 and then 3 so na इरगा कोई प्रिंट हो यानी का ओके नेक्स्ट द कोई कनोदे लाक्से पेज की लेआउट का पेपर साइज द होजि होजि मान ले मिसे डिफॉल्ट द A4 साइज ने का कोगी पेपर साइज मखन मयाम ले A3 साइज ले A2 साइज ले का द कोइना मयाम न मेन ओइनो ऑफिस की कनोदे सिनबा मतम द A4 साइज से यूज तबे का द A4 साइज से select tobio ko orientation ko edi sida laktu sida nangi page se portrait legedra landscape ta legedra hai yani ko jingsi ko ani sigi difference hojik leidi se automatic akan automatic them thamaga di nangi page na lakpo mong da chakini ko agi page khudimang landscape ta loina print tawge harega di sone lakrani white na yamgrani height na kam moigrani ko okay अदुगा प्रोटेक्ट ता हारगना हाइट ना यामगा वाइट ना अनु लेस याय को मैं तो बस सिदा मोड संगसिन लगा सु खोगी तोंगान बा खैदि हेने
hidi advance hoiba kano mayam ama khoi leiri ko adu sibodi sangsin daga su khoi basic oina di sidagi loina khoi print tawba yarani khoi na si pull up agi page se setup tawre print tawna na bagi sida okay haina click tawba matam da agi page se printer da thorani ko printer da connection tawgadabne ko wire ge through the connect tawba yai agi system ga printer ga wireless ke through su connect tawba yai hoti sa khulak pagi matungina wireless kan tu tawre natra so ado khana smain tawraga aigi aina sema ba document ama aina print tawge haraga di hariba hojiki step singse si follow tawbi daga yagani ka ado aina print preview se close tawrage haraga di close print preview sida nambio close tawrani tonga sa aigi sigi page da lani ko aina print tawna tawdringe mamang da sida salaga print preview tawba yai natraga sida print preview tawba yai natraga na direct sidagi sigi printer gi symbol nam lai dise sidagi direct click tawra su natraga na mouse um leng ba nungai te keyboard ta gi control plus p ko control plus p sida i rake ka printing a document sida man hai dise ctrl control plus p control plus p se ai namake control plus p se namaka da sigi printer gi page thora ka ko kaina khona kana sisu print tawba yai ko okay last oina khoi kana chi jeng se khogi page ama khona kamai tawraga pdf ta igi document se masan ka khona document se save tawise kaino word ki format tani ka haidi word processor ki format tani document file ki format save tawbani ko kado pdf file am lai portable ko document file hai na ka haidi sigi portable document file pdf ki format se sida so koi save tawba yai ka sida khoi na save tawge hairaga di ko haidi sigi pdf te save tawba se Microsoft Office ki latest version nataba kitang ariba version singda ayamana phangdaba male ko ina khanbada ado phangdega su magi anoba version dadi phangangani aduga kona sida Linux ta sirinariba kuno se LibreOffice sidadi nangna nangi hojik nangi lairiba open tawriba document se pdf to onthoke haidagadi koi kaidawni hai kanda sigi pdf se export directly as pdf sida click tawbiyo ko sida click tawre file maming thore by default magi extension pdf portable ko document format ko pdf sida horen .pdf haina lani aina save tawdu se kada idano agi ngasagi youtube fiber folder dugi manung dani nata ai sida save tawdu singa ko yeng si ko sidai lai la kanda portable document sida lai ko 31st January pdf so open tawr pdf file ga kogi word document ga khene se kaino pdf file da de koina si modify tawba yade edit tawba yade ko word sing se only read ne adi readable oiba man edit tawba khutang yagane koina delete edit modify kam tawba yaro yani ka sana koina ngasigi topic sida yengai se page setup hede koina print tawding matam da page ama kamai setup tawgani natra page ki stand jenge adedi koi document ama kamai print tawgani haibasima process se fadana yenge ko aduga pdf ta kamai tawraga koina file se save tawgani haibasu yenge natra daidi kogi document ama kamai semgani adedi ko kadai da save tawgani akoina folder gi manung da save kari gi tawri no ga haiba ko folder ai se isam sami ko myam folder ai se koi zoom da haira gati room ma ne na dum khan biyo ko koi system gi manung sida hard disk haiba ma yauri ko hard disk ko na memory haiba do hariba hard disk sida ko gi magi partition tawba hai ko gi zoom sara kan da na room tonga ka tonga thamba se sumaina partition tawra kan da magi space se tonga semaga thameba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯀꯣ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯀꯣ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯜꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯐꯣꯜꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩ ट्रिपल सी एग्जाम है करीनो अखोना ट्रिपल सी एग्जाम से कईदोबगी तौदुइनो हदि अखोना करीगी खोइदे इंपोर्टेंट ओरिनो अदुगा हारिबसिगी ट्रिपल सी की कोर्स अइना सिदा लाइव कंटिन्यू तौ ट्रिपल सी खक्तंग नतना अतोप एग्जाम सिंग सिदा कोई कानब फंगब्रा नत्रगना ट्रिपल सी एग्जाम से थाद्रगसु आई नॉर्मल को पर्सन अमोइना सुम लेरकांदसु अइंगोमदे डेली यूज त कानगद्रा हाइबा दुंबो आई क्वेश्चन खरा को हयेंग डिस्कशन तौमिनसि को 7:30 दा थैंक यू मैम नसिदि स्वाइदा सुम लोइसिलसि